Imataq chay yaku hinaspa imaynatataq sasachawanchik? Kay hipa punchawkunapiqa chay yaku ciclón nisqam suyuchikta sasachachkan. Ayawan huñitichkan nortepi hinataq para lliw sierra nisqanpi. Kay qillqasqapiqa imamantan kay fenómeno rimachkan chayta yachanaykipaq willakuykunata apamuniku. Hallarininchikpi ciclón nisqaqa mana normal nisqa puyukunap huñusqanmi. Ancha utqaylla puripi pisi wayra parayuq chawpi muyuriqpi. Ciclones nisqakunaqa norte hemisferio nisqapi relojpa contrampi muyurinku. Urin hemisferio nisqapitaq relojpa contrampi. 15 rikchaq ciclones nisqankunam kan: tropical depresión, tropical storm, huracán nisqankuna. Servicio Nacional de Meteorología nisqanman hinaqa yaqu sutichasqataq. Mana organizasqa ciclón tropical nispan. Chaymantapas manañan wayra paranman tikrakunmanchu nispa. Ciclones nisqakunaqa mama huchapa yakun huñikuruptinmi paharin. Chay tikrakuynintaj achka parata ririnchin. Chaymi Pacífico nisqa yakukunaqa iskay chunka pisqayuq gradumanta, iskay chunka pusaqniyuq gradukaman yapakurqa febrero killapi. Chaymi chay yaku nisqa sutichasqata paharichirqan. Ñam norte, centro Perú suyupi chaypa sasachayninta hawanchikña. Mayukuna juntaykusqanmanta, mayukuna yapakusqanrayku, sinchi paramusqanrayku, llaqtakuna yaku juntasqanrayku. Suyakunmi Perú suyupa uma llaqtanja sapa metro cuadradopi piqcha litro yaku paramunanta. Chaynallataqmi Arequipa hina sur alto pampakunapi llaqtakunapipas chawpi parayuqña. Chaymi mana allinchu kay pachakunapi. Rimasun willakuykuna, tiqsi muyuq Qichwapi.